Tēnā koutou katoa. Tuatahi e mihi atu ana ki a koutou e whakarongo mai nā, ko whae pari ahau. He kaiako au mō ngā tau whitu waru, kei roto i te rumaki reo o Roscommon, arā ko he pua mai Rangiatea, nau mai hara mai ki tō mātou sites. Kia ora everybody, my name is Whae Pari. I teach the years 7 and 8 in our total immersion. And welcome. If you haven't met your kaiako yet, you want to know a little bit more about them, just make sure you click on their faces down below, scroll down, and underneath their faces, there's a little link there that can take you directly to their classes. And feel free to have a zoom around and, navigate your way around our team site and then their classroom sites. If you have any pātai, there's a box just below underneath the faces of your kaiako, and you can send them any pātai if you want to. Other than that, I'm looking forward to meeting you all in person, and hopefully soon, rather than later. And ko te tūmanako, kia pai ai o koutou rā, and ka noho pai o koutou haerenga ki Wainganui i tō mātou whānau. Nō reira, tēnā koutou katoa.